Dandy Diacomo, Mike, Melody, Gabriel, and Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Minerva Concepcion, Carissa Marie, Charmaine, Ronnie Lorraine Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Rosie Yumul, Randy Kayanan, Jason Reyes, Jeffrey and Jonan Reyes, Pilomena Yuson, Randy and Apoles Sanchez, Piches Ocampo, Eduardo Sicat, Gerardo Celerio Sr., Frances Joy Ocampo, Joshua Angeles, Nina Lee Carrion, Chi and J. Carrion, Noli, Melvin Lagman and family, Alfredo and Alicia Kayanan, Jen J. David, Daling and Alma Evangelista, Renato Ocampo and family, Benedict Tua and family. Para King Kapaldanandari, Ines Gosum, Norma Gueco, Miguela David, Marites Sebastian, Mary Ann Aquino, Consuelo Mendoza, Rina Kayanan, Alfredo Kayanan Jr., Lucia Flores, Marieta and Rogelio, Edna and Joel, Roman and Tess, Uela and Rayel, Raquel, Roman, Rupina Bauge, Natividad Ocampo, Florence Mandap, Rosario Gilas, Nedy Macalino, Stephen Martin Manlutak, Marcelino Lagman, Kate Caborata Dungo, Christoph and family, Harold Dungo and family, Joy Gonzalez and family, Carlota Rivera, Lamberto Manlutak, Richie Ocampo, Erwin Sumbilo, Florence Mandap, Ernesto, Eileen Bolos, Froilan Valencia, Teresa Lapid, Romeo Lapid, Janet Lapid, Richie Ocampo. Para King Caladwada D, Jerome Manlutak, Maria Julian Gomez, Simleon, Laureana Roque, Filono, Salome, Jose Tungol Sr., Isabel Gonzalez, Gloria Lopez, Irene Magcalas, Simeon, Maria Godopredo, Hetulo, Lucina, Eduardo Calmas Sr., Alvina, Benjamin Consolacion, Reynaldo Santiago, Rosalyn Melvin Gregoria, Eli Honorio, Marcela Rodolfo, Ramier, Jose Maxima Jose Fortunata Lopez, Jose Maria Gasa, Jesus Gloria Gasa, Terence Cameron Davis, Valentino Jaime Gasa, Marisa David, Cristina Gasa, Vivencia Ramos, Patricia David, Isidro Maria, Jerico Mariano, Jose Tantenco, Amparo Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Osegiao, Dr. Bienvenido, Antonio Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medala, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Valenciana, Roberto Mirihilda Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Guillermo, Beatriz, Magdaleno, Severino, Andres, Clara, Jesus Tayag, Pablo Giao, Herminia Giao, Judita Uy, Carlos, Niña Carlos, Honorata, Pedro, Jose Eugenia, Cecilia, Bernardo, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Alfredo Sr., Teresita, Ruben, Elena, Reynaldo, Saturnino, Nicolas, Rapi, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Luis Corazon, Emmanuel, Rodolfo Ramon, Felicidad Santos, Juana, Reynaldo Layog, Leonardo Lagman, Joselito Castro, Simeon Maria, Jennifer. Joan Clelan, Cornelio Marcelina Dionisio, Marvin Dalugdugan, Tessita David, Caleb Lorenzo, Nicolas Iluminada Corazon, Presi Gliceria, Andrea Francisco Marvin, Charlie Fernando Francisco, Ignacio Jomer Carlos, Edna Garcia, Vicenta Ocampo, Joseph Angeles, Norma Ross, Luz Teodora, Miguel Ernesto Alfonso, Medardo de Leon, Romel Camiling, Enrique Gatdula, Rosalina, Randy Aurora Castor, Maribel Elpidio Agapita, Maria Luisa Ricardo Sr., Fortunato Tomas, Maribic Antonia Mariano, Escolastica Hinco, Jesus Emerenciana Torres,
Salvador Torres, Reynaldo Jose Flores, Luz Reyno Ray Ronnie, Simona Cristobal, Miguel Maria Sikat, Among Damaso Hinco, Juliana Corazon Sikat, Heinz Johan Otto Brandel, Hendrik Gotonbos, Perdi Lising, Primo Alfonso, Raimundo, Maxima David, Serapin, Rosalinda Ibarra, Victoria, Marcelo Gilas, Myrna Pablo David, Justin Ibarra, Ernie Macalino, Jimmy Sanchez, Dominga Valencia, Elena Apolonia, Herminia Victoria Nicolas Elconida, Rodrigo Lopez, Edilberto Gosyoco, Alfredo Manlulus Sr., Felisa Tarin, Marciano Maria, Elena Socorro Ocampo, Feliciana Macario Alpleda, Paulina Felipe Flora, Macario Eleuterio, Philip Vincent, Paul Christian Benning Maxima Jr., Estrelita Manarang, George Santiago, James Carl Alarcon, Aurora Jose Nuki, Maximo Manuel Petronilla Domingo, Rosalina Renz Between, Cornelia Dionisio Emilio, Jerome Dominga Valencia, Aleo Kayanan, Danny Ocampo, Romel Hugo, Honorato Bustos, Lawrence George Garcia. Vicenta Ocampo, Luz Chodora and Miguel Angeles, Rina Kayanan, Emerenciana, Salvador Torres, Reynaldo Jose Flores, Luz Cunanan, Reyno Rironi, Simona Cristobal, Christopher Lobo, Juanito Marcela Dolores Santiago Angelina, Avelina Imelda Charito, Aida Raul Leonardo Florencia Remillo, Jose Magtoto, Jose Manyo, Purita Pineda, Angelina Magtoto, Consolacion Magtoto, Federico Dizon, Zenaida Dizon, Roland Dizon, Noel Dizon, Gina Samson, Aida Narciso, Jose Between, Maria, Pablo Sr. and Jr., Doming Dinga, Dalor, Eddie, Raquel Godeng, Floring, Alejandro, Tabiano, Normando, Dolores Castro, Cecilia Alberto, Magdalena Lapid, Angelito Lapid, Geraldo Lapid, Elijah Lapid Jr., Leonardo Regala, Eusebio Ocampo, Adoralim Lapid, Dominador David, Rodalyn Romero, Danilo Bacani, Leonida Ocampo, Ben Didi Raul Between, Teresita Canlas, Thomas Ocampo, Amparo Bacani, Martin Ocampo, George Hasey Jr., Magdalena Hasey, Emerenciana Magat, Felicimo Magat, Alan Texon, Luz Canlas, Eusakio Canlas, Maria Cristina Parico, Alfonso Carlos, Danny Ocampo, Gabriel Arcila. At ding hanggang maldang kaladwa kim purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaganaka karelo. Kapabaluan po. Atin tamo pong second collection, Kaniting Aldo, Solemnidad ng San Pedro at San Pablo. Miko second collection tamo po para King Peter Spence or St. Peter Pans, nalilikuman king mabilog ayato. Balang Hunyo 29. Dating pondo magamit lo karing miyayaliwang proyekto ning Santa Sede. Kadwa po, ngening Domingo, ing tauling misang pang Domingo, bayo lungob ing dalo baryo, nobenaryo, ampong piyestang balen. Alata na pong regular chapel mass schedules, karing baryo, magumpisa next week, July 5, Aldo, Sabado. Kaniting Aldo mo rin, July 5, magumpisa ne po ing kakatamong dalo baryo, King Pamandakit kang Apong Tiago, King Flores Residence. Mikit-ikit tamo po itang 2:30 p.m. keni King Pisamban at sabi-sabi magpapunto King Lugal Pidakitan. Dakal pong salamat.
Mititipon tamo, king lagyuning ipa, amponing anak, amponing banalay Espiritu, Amen. ing grasya na ning ginutamong Heso Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakyagom ning banalay Espiritu, mantabe kay kayongan, At kaya ko antimurin. agmasusyan tayo po ngayon Domingo, ing solemnidad di San Pablo at San Pedro, deng meging matibe pundasyon ning Santa Iglesia. At bantang maging karapat dapat, magmasusi kaniting banal na misteryo, king katahimikan, ganakantala, ring agawatang kasalanan, at anyawaran tamo, ing kapatawaran at pakaluluna ning Diyos. Itamongan, aminan ko, King Diyos sa mapamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinitay, ipanigapo ko kang nuwa na Mariang Kapilanmang Berhen, karing sablang anghelang pong banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad dareng kasalanan tamo, idala na katamo sana, kimbie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Adoramus te, glorificamus te, gratias adimus sibi, o per maniam gloriam tuam. Gloria Patri, Gloria Filio, Gloria Amen, 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 amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, in excelsis Deo, et in terra assuminemus une voluntas Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, kakatman meng kagalangan at banalatula ing aldoyti, king kapag masusyan king solemnidad daring apostol San Pedro at San Pablo, ing banalakapulungan mo, at tuntunan na sana king sablang bage, ing tirura reting pigmulan king kasalpantayanan, iti adwan mi, king kapamilataning ginuming Heso Kristo ang anak mo,
Diyos sa mabibiye hampon mag-aari kambe mo, king kametungan ning banal na espiritu, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibot, king libruning dapat daring apostol. Kanita muring panahon na ito, pigmulan na lang linupig Herodes, ding miyembro ning iglesia. Pepatadtab ne batal Santiago, ing kapatad ng Juan. Inyang ikit ng iti, may kaibietula karing Hudyo, sindu na po at peparakap ne i Pedro. Kay batdeng dekap i Pedro, delare king sukulan, at karinde piliwas-liwas ginuwarjan ding apat a grupong sundalos. Tsapat lakataw balang grupo. Isipan ng Herodes ing iarap ne karing memalen Hudyo kalabas ning Paskwa. Inya may natiliya king sukulan i Pedro. Dapot may nalangin lang taimtim king Diyos para kaya ding miyembro ning iglesia. Kanitang beng bayo ne iarap Herodes king balen, e Pedro matutudya pilatan ding adwang gwardya. Makataliya karing adwang tanikala, atin mo naman gwardyang makabante king pasbol ning sukulan. Kabud-abud ing metong anghel ning Ginu, at kilub ning sukulan, at sinlag ing sala karin. Tepik ne pagoning anghel e Pedro, ginising ne at nga nakkeya. Malagwa, mibangon ka. Kanita mo rin may balagla karinggamat na ring tanikala. Sinabi na kanita ning anghel, miblas ka at isulod mo la ring sandalyas mo. May mintuyay Pedro at nga na kaya ning anghel. Magbalabal ka at tuki ka kanako. Tikyan neng Pedro luwal ning sukulan. Makanyan man enabalo kanita nung tutuing daraptan ning anghel. Bala na maninapyamo. Linabas siya king mumunang bante, kay bat king kadwa, at ikwarang miras king pasbulbakal, apalwal papunta king siyudad. Mibuklat yang dili na ing pasbul, at melaos lang linuwal. Tinuntun la king metong amalating dalan, at bigla ning likwan ning anghel e Pedro. Kanita na api bule-bule Pedro, ing milyari kaya at ngana. Ngeni ku api pihu, king iti tutupin. Tinubod nening Ginu, ing kayang anghel, at liligtas na ako, king gamat ng Herodes, at king sablang bagi, tatangkarang daptan, ding memalen Hudyo. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Dalit tapakibat, ing anghel ning Ginoo, linigtas nala ding makitakot kaya, tutukitampo. Ing anghel ning Ginoo, linigtas nala ding makiyakut kaya. Anghel ning Ginoo, linigtas nala ding makiyakut kaya. Pasalamatan ke, ing Ginoo king kapilan man. Labi ku elatok ng pupuri kaya. Ing
ginuyang pagmaragul ko. Makiramdam kayo at tumula, ikong mayayalipusta. Ing anghel ning Ginoo, linigtas nala, ding makitakot kaya. Parangalan ye, kambe ko ing Ginoo. Miabe-abe tayang purian, ingke ang lagyo. Meni kapukuk ing Ginoo, at pekibatan ako. Karing sablang takot, iniktas nako. Ing anghel ning Ginoo, linigtas nala, ding makitakot kaya. Lumawe ko kaya, at tumula kayo, at eko mi pakarine. Ing taong maliligalig, king ginuminaw siya. At pekiramdaman tumulaya, ing taong kayang magsantungan. Ing anghel ning Ginoo, linigtas nala, ding makitakot kaya. Ing anghel ning Ginoo, babanten oretang makitakot, at gagalang kayan. King panganib, liligtas no pa. Pilasan yu at subukan, ing kayang kayapan. Tumulaya ing taong kayang magsantungan. Ing anghel ning Ginoo, linigtas nala, ding makitakot kaya. Ning anghel ning Ginoo, linigtas nala, ding makitakot kaya. Pamamasang iba't, king kadwa ng sulat San Pablo, kang Timoteo. Elomwat, misakripisyo na ako, uling dinatang na ing oras, ning paglako ko ketiking yatu. May kilaban kong mayap, king pamakiligligan, atuparan ko na, ing kanakong parasan. May natili kong tapat, king kasalpantayanan. Ngeni, tanggapan ko na ing korona ning tagumpe, ami sadya para kanako. At ing Ginoo, ing banal aukum, yang miputong karing korona, king aldoita. Emo kanako, nune pati karing sablang malugod, manenaya, king panyatang ng pasibayo. Dapot, inantabayanan nako at dininan si kanan ning Ginoo, bang apasyag kong ganap,
ing amano ning Diyos karing pagano. Miligtas ko kingasbok ning leon, ing Ginu iligtas na ako king sablang marok, at yamurin ing miatad ka na ako king kayang kayarian. Kaya ing ligaya king kapilan paman. Amen. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Ika i Pedro, at baboniting batu, italakad ke ing iglesia ko, at ding pasbul ning impyerno, ere daigkan. Ing ginuman tabi yake kayo, At kaya ka antimurin, pamamasa king maya pabalita, hagpangkang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. Inyang miras de Jesus, banda king balen ning Cesarea de Felipe, kitang nakaring kayang alagad, agpangking sasabihan daring tao, nino kano, ing anak ning tao, may kibatla, ding aliwa sasabihan da, king ya, iwan amaminyag, ding aliwa sasabihan da, king ya, i Elias, at atin namang sasabing, iya, ing propeta Jeremias, o metong ya, karing propeta, o ikayo, nga nang kinotang karela, nino ako, mekibat ya, i Simon Pedro, ika, ing Kristo, ing anak ning Diyos, amabye, nga nang Jesus kaya, Simon, anak ng Juan, apalad ka, uling ing sinabi mo, may nibatan king tao, nune kang ipako at subanwa, yang mismo ing pepabalo kanita keka, at ako sasabihan ko keka, ika i Pedro, at baboniting batu, italakad ke ing iglesia ko, at ding pasbul ning impyerno, ere sambutan, ibiya ko lakeka, ding susi ning kayarian ning banwa, na anuman ing emo paintulot ketiking yato, emo naman mi paintulot karin banwa, na anuman ing paintulot mo ketiking yato, karin man banwa, mi paintulot. Ing mayop ng balita, ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Maya pabengi po kekongan. Maya pabengi po. Pakibati yo po rin kasiping yo. Maya pabengi. Maya pabengi po. Mi paintagon po ngening Domingo ing solemnidad di San Pedro at San Pablo. Nga pinetaya pa po pagmasusyan ngeni ing 14 na Domingo ning karaniwan na panawon. Uling agpang, king listahan da ring selebrasyon, king kakatamong kalendaryo, matas siya, iting solemnidad, kesa ketang 14 na Domingo, ning karaniwan na panawon. San Pedro at San Pablo, ila ring menimuna kanita, bahan mi palaganap ya, ing maya pabalita,
Impong memuntukan kareng apostoles, inyang mikyat yabanwa, Ginong Jesucristo, alang aliwa, nunei, Pedro. Ne? Nyapin po, deng mamuntukan keng pisamban ngeni, kaya lilinala ning apostol San Pedro. Ne? Nino po rin kaya lili ng San Pedro? Ing Papa. Nino po yung Papa tangya ni? Ipapaleo, 15. 14. Ne po? Papaleo, 14. Ing kang Pedro ne, penibala ning Ginoo, ing pundasyon ning Santa Iglesia. Kalupay dimdam tamo king may basang ebanghelyo, Pedro, antikang bato, at kaniting matibe bato, karin ke bibili, ing iglesia ko. Makanyan man isan Pablo, ne? Yaing meging talapanaral ning maya pabalita karing pagano, bang kanita luwal, dareting may piling balen ning Diyos, ating manaral karela. Wari, baya meging talapanaral ning maya pabalita ay Pablo, megin niyang nano po? Talapanusig. Dareng manuala kang Kristo, pamaten nala. Deng manuala tutuki king Ginong Heso Kristo. Dapot atin niyang aliwang plano kaya ing Diyos. May giniyang o may kumbertiya at may giniyang talapanaral ning maya pabalita. Kareng pagano, kareng hentil, pan kanita itamuman akilala tayo ing Diyos. Metong amatenakan amenaral king maya pabalita. At kaniting kapag masusyan, buriko mo ngating pong buring itimid, ameni bat kayong kakatang may basang ebanghelyo, ibat kang San Mateo. Ane pong kasanting, iting partina, niting ebanghelyo, mumuna, ing Ginong Heso Kristo, kitna nala rin kayang alagad, nino kano ako, agpangkareng aliwang tao. Makanyayin tayo pong akikilala ing Diyos. Ale, nino pong magpakilala kaya kayo kay nga pong Ginoo. Kaya po aliwang tao, aliwa po yung pengaryo, aliwa po yung apuyo, mapanyimba, aliwa po itang katekista, niyang elementary ka. Makanyang tayang akikilala, nga pong Ginoo. Potang pakilala de rengaliwang tao kaya katamo. Makanya niya po yung kitang ning Ginong Jesucristo karing apostol na agpang karengaliwang tao nino kano ako. Agpang kareng chismis. Nino kano Kristo. Agpang keng sabi-sabi. Nino kano ya. Nga pinanong karakalpepak kaya makibat, ale? Iya kano'y wan na maminyag. Yawari wan na maminyag. Iya kano'y propeta Elias. Yawari propeta Elias. Iya kano'y propeta Jeremias. O kaya kano metong yakareng propeta. Ni metong alang tinod. Pero lawan niya po yung parti ng itining ebanghelyo. Sinabi na kareng apostol na, o para naman kaya kayo, nino ako. Kitna na lang personal, dating kayang apostol. Para kaya kayo, nino ako. This time, atin ng tinod. Nino po ita? Pedro. Nanong sabi ng Pedro, ika, ing Kristo, ing anak ning Diyos, amabye. Pinalakpak ring balugbog ng Yesus. Nyapin sinabi na kang Pedro, ke kake panibala, ing kanakong iglesia. Affirmative ya, iting pekibat ng Pedro. Balamo mo, kaniting pekibat ng Pedro, sasabihan na,
kilala da ka, Gino. Kaya beda ka Balo ko, ika i Kristo, ing anak ning Diyos, amabiya. At iti menibatan, ketang grasyang ningib pa. Nyapin, abalo ng Pedro, king yapin, ing Kristo, ing malambat da ng panayan, ing karelang talapagligtas, ing maglualo karela, king kasakitan, ing anak ning Diyos, amabiya. Yapin masanting mo naman pong kutang kareng kaya katamong sarili. O may kading Gino, ngening aldo ngay ni kukut na nakatamo naman, nino ako para kaya kayo. Wapi naman, nino kaya yung Gino para kaya katamo. Kilala tayo kayang personal, iting Kristong tutukyan tamo, o makituki-tuki tamo mo. Kilala tayo kayang personal, iting Gino, at tatanggapan tamo, king Eucharistia, papasyag tamo sa salpantayanan tamo, o makiapos tamo mo. Masanting pong kutang, pigo naman, nino kaya i Jesus Christ, King Bieko? Malagwaya mo pong pakibatan yan. Ale? Malagwaya pong pakibatan yan. Nung kilala po i Jesus. Pero nung may kilala, makapakibat ka kaya. Bala mo kano detang gewadang research tungkol ka rin anak. Ang mga lati, mga edad la po kanong 7 hanggang 9 banwa. Kitnan dala reting anak nano itang paborito dang kule, nanong paborito dang pamangan, nanong paborito dang piyalungan, at nanong paborito dang gagawan, potang at sulaking pibale-baleda. May kibat la kano reting anak, sinabi dala nanong paborito dang kule, piyalungan, pamangan, nanong paborito dang sweets. Yan. At atin lapang kitnan, bukod ka reting anak, kitnan dala naman din karelang yaya, ang poring karelang pengari. May lungkot la kano reting mag-research. Ketang abaludang resulta ning karelang pamag-research. Niyang kanungkot nandala, ring pengari dareting anak, mali-mali la pamakibat. Dabalo nanong paborito ng kule ning anak da. Dabalo nanong paborito ng pamangan ning anak da. Baliyo po ninong makibalo. Nino pong makibalo? Ha? Itang, adwala mo po ano rin mikabalo. Itang, kating ko pong pakibat nandin. Adwala ka no rin makibalo. Itang yaya. Ang popa, nino pa po itang metong? Siyempre, itang anak, kakit nanda. Di kayo naman po, ne? Itang yaya. Makanano reting pengari, datang laking baleda, matudtud na yung anak da. Makolaking baleda, matudtud ya pamurin, yung anak da. Alalang personal, a oras, agigisangan ka ring anak da, nyapin, dalabalo nanong paborito da. Makanyan mo naman mekad king relasyon pa mo king Diyos. Nung didinan tayang oras, singapong Gino, nung pakyabayan taya, magbabad tamo kaya bena, mekad kilala taya. Pero nung tamo sisimba, tama nga di, makanano tayo kaya nga kilala ni Kristo. O manatili tamo mo ketang nung nanong balo tamo kaya niyang pepakilala de kaya katamo. Eya lalalam. Eya tutubo.
Nyapin, pota pong bengi, bayo kayo matudtud, bayo ye po, o kaya ari yung mag-Facebook, ne? Potang lalasan nyo, kitang nyama na ning ulam nyo, bayo ko po matudtud, kutnan tala rin sarili tamo. Nino kaya nga pong ginuking biyeko. Kilala ke ba? Gugugol kong oras kaya? O ang gako mo ketang yang elementary ko, itang balo ko kaya? Pota-potang mateta mo kut na nakatang San Pedro, tatal na ning susi ning banwa, at suya ka rin, kimpasbul ning banwa. Pota-kotang nala naman kaya katamo rin eh. Nino yung gino para keka. Pigo naman tamo po yan. Potang bayo tama tudtud. Nino yung gino king biyeko. Amen. Pwede na pong talakad. Ngeni po, kareni pong mga Ragultan TV. Ita mo nga yagkas tamo, ing kakatang kasal pantayanan, sasal pantaya ko. King Diyos, ikpang lubos mayupaya, linalang king banwa ang ponyato, at kang Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagli upaya ning banali Espiritu, ibayit kang nuwa na Mariang Berhen, lina sa lalam ng upayong Poncio Pilato, mi pao king krus, mete at mi kutkut, tini payo karing mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye. Pepeta siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, ikpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ka naman keti, ban mo kum karing mabye, ampong mga mate. Sasalpantaya ko, king banal Espiritu, king banal kapulungang Katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasubramyering mete, at king bie alanganggo. Amen. Kaniting pamitipon tamo, batang ganapan, ing kalam na lubning Diyos, paniga po tamo kaya, ing paisip na lakya katamo, retang kayadwanan, amatampang maramdam kaya, Gino, pakiramdaman mo kami. Gino, pakiramdaman mo kami. Gino, gewa me i Pedro, ing magliligo asan, metong ang magliligo karing tao. Mitubod kang bayong apostol ngeni, banda kala ring makaramdam king kang amano, inya ngaming manalangin. Gino, pakiramdaman mo kami. King dagat-dagatan, inutos mong manahimik ing angin, ban ing bangkaring alagad, eyalumbog. Ipagluwalo me ing kang iglesia, karing bayo ning karing bagyo ning kasalukuyan a panahon, at pagkaluban mong sikanan ding kayang mamuntukan, inya ngaming manalangin. Gino, pakiramdaman mo kami. Kay bat mong sinubling mebye, tinipon mong makapadurot kang Pedro, ring sasalpantaya keka. Anting mayap ming pastul, tipunan mo ring sa blamong balayan, king metong akawan, inya ngaming manalangin. Gino, pakiramdaman mo kami. Tinubod me ing kekang apostol Pablo, ban ipanaral ing mayap a balita, karing pagano. Bustan mong dasnan ne ing kekang mensahi, ing balang lelangan, inya ngaming manalangin. Gino, pakiramdaman mo kami. Pigkatiwala mo king kekang iglesia, ring susi ning kayarian. Ibuklat me ing pasbul ning banwa, karing anggang sasalpantaya, king malugod mong lingap, inya ngaming manalangin. Gino, pakiramdaman mo kami. O Diyos sa ginumi, makatula sa nakeka, ing sablang kayadonan ning banalakapulungan mo, baning pakalulo mo, pagkalub ing emi apanaligan kamtan, king sarili ming sikanan, tiadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Subukan Diyos at hakit Diyos.
Manalangin tamo kapatad, baning daon tamo, matanggap ya harapaning Diyos si panglubos mayupaya. Nagapanyasaning Ginoo itindaon karinggamat mo, king ikapuri ang ponikaligaya ning lagyo mo, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng kapulungan. O Diyos sa ipami, mantabe sana ing panalangin ding banal apostol San Pedro at San Pablo, kaniting ayin a umemi ng idawon king banalalagyo mo, at sopan na kami sanang maging matampa king sakripisyong umenang migampanan, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo, mantabe yake kayo, At kaya ka antimorin, itasyo ring puso yo, makatas na lo king Ginoo. pasalamatan tayo ing Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing puryan ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon no karin man o Ginoo, banalay pa, Diyos amalugod ampon maganaka, uling biriyan mo kaming mipamatulan, karing nuwan na apostol San Pedro at San Pablo. Kang Pedro, antimong pamuntok ning kasalpantayanan, asukat ming bitbitan, at antimong talatatag king bayong kapulungan mo, karing palipi ning Israel. Kang Pablo, antimong matalas ng talapanaral ning katutuan mo, at antimong talaturo ampon pantas at atutuburan mo, karing pagano aawsan mong salpantaya keka. King makayaliwang obrang gimpanan ning balang metong karela, ikwaring tinatag ing metong nga pamilya para kang Kristo, pepangain tuliran da ing pakamal na ampon kagalangan ning meto yato, ami putungan lang miyagnan king korona ning tagumpe. Ulinita, kambeding sablang banalampon ng hel, parang alanda ka, emunano, alang tuknang, ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, ating metolelangan matampan na kang pupurian, uling king kapamilatan ning anak mo, Hesu Kristong ginumi, at king upaya ning banal espiritu, pagkalaman mong biyeing sabla, layon pa banalan mo, alakang tuknang mititipon king banal kapulungan mo, ban kanita, manibat king kayaslag ning aldo, ang gaking kayalubog na, ing dalise daon, miyampangya, king ikaligaya ning lagyo mo. Ulinita panigapumi, palukob ampon pabanal mula king espiritu mo, reting ayin na darala ampon darawon mikeka, bana magawalang katawan, ampon daya ning anak mo,
Jesu Kristong ginumi, amen abilin kaya kami, king pagmasusyan mila, reting misteryo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, kinuwane ing tinape, pepasalamatan na ka at pinuri, piraso ne ing tinape, dinuang ne iti, areng disipulo na, nga na, kuanan niya iti, ikayungan, at mangan kayo kaniti, uling itiya, ing katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinwaning kalis. Pasibayo, pepasalamatan na ka at pinuri, dinuang neiti, kareng disipulo na nga na, kuanan niya iti, ikayungan, at minum kayo kaniti, uling itiya, ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo, ampon ning alanganggang tipan, amibubo, para kek kayo, at para kareng sablang tao, ban kanita, mi patawaran la, reng kasalanan, daptan yu iti, king pamigaga na kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangay ni gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing makaligtas ng pamaylas sa hampon kamatayan ning anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye, ing pamaytas na banwa, layon makasadyang sa lubong king kadwa ng panyatang, daraon miyake ka bilang kapasalamatan, iting mabye, ampon banala sakripisyo. Balikdan meng mitmong pakalulo, ing ayin ning banala kapulungan mo, at kilalanan me ing midawon king biena, pauli ning sakripisyo ning kamatayana, biryan mo kaming misot keka, pagkaalam mo sana, king i kaming mipasiknangan, king katawan ampon daya ning anak mo, ing mikatmon kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawan na kami sanang maging metong mong alanganggang dahon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamanan ding banal mo, muna, kambening Nuana Maria, kapilanman Virhen na Induning Diyos, kambenang San Joseng Esposo na, kambering Nuan mong Apostol, lalo na di San Pablo at San Pedro, ding maligayang martir, ding sablang banal, paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasopan alang patanat king arapan mo. O ipa, iti sanang ayin ning pangasut mi keka, pasulungan na, ing kapayapan ng ponkaligtasan ding sabla, king mabilog ayato, pasiknangan mesa na, king kasalpantayanan ng ponlugod, ing banala kapulungan mo, akasalukuyan maglakbe keti king yato, kambay ning talasuyo mo, Ileo ing papami, i Florentino ing obispo mi, pasyano kaya kaming obispo emerito, ding sablang obispo, ding sablang pari, lalo na yamong Eloy, kaya kaming kura paroko, at ding sablang susuyo king banala kapulungan mo, at ding sablang tawong pepayat bus mo, king anak mo. O mapamakalulong ipa, pakiramdaman mo ing panalangin niting pamilyang pinulong mong talakad, arapan mo, pakaluluan mo lang mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man na makasawot, ding kapatad ming mayango na biye, at ding sablang ke kame matula, ampon memon na ketiking yato, malugod mo sanang tanggapan, king kayaryan mo, anong no ka rin kami manayang magkamit lubos, king ligaya mong alananga, king kapamilatan ng Kristong ginumi,
aking uli na, pagkalumuking yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, hambena ampon keya, o Diyos, ipang mayupayang tuto, kagum ning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalananga, ngeni abe-abe tamong maus, king ipatang at subanwa, kare nga manong tiro na kekatamo, ning ginutamong Heso Kristo. Ikabos mo kami king sablang Maroko ipa, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panawon mi, ban king kasopan ning pakalulu mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan na ampon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, i Heso Kristo. O Diyos ay pami, ing ginuming Heso Kristo, sinabi na kareng apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo, ay mula sana babalikdan, ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ning banalakapulungan mo, layon meng pamayapan ang panpisan metongan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pon magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sana kapilan man kay kayo. At kaya ka antimurin. Yang pangtamong pungeni king balang metong ing kapayapan. Kapayapan po kay kayo ngan.
Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako, king kasalanan ning yato, nuan la ring mayayawos, king apunan ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos, ay pami, ikami sanang mesese, king banala sakramento, ning katawan ng pondaya ng Kristo, ni biye kaming matampa, antimong galamening banala kapulungan mo, banking pamagparatimi, king banala pami sulu-sulu, at kasal pantayanan amiraras ke kami bat karing apostol, maging metong kami puso ang pon kaladwa, at danan ng tetagan ning lugod mo, king kapamilatan na mo ring Kristong ginumi. Amen. Luklok tamo po para karing mapilan ang kapabalwan. Mayap abengi po kaya katamungan. Deni pong second collection tamong eni, deti pong malikum apero, ilang ipadalo king St. Peter's Pans para karing miyayaliwang proyekto at aktibidades ning pisamban. Kadwa po, manibat po napon, June 28 at June 29, ngening Domingo, itina po ing tauling miso kareng baryo o bisitas, banmamieta mo pong dalan keng dalo baryo at nobenaryo. Anting kapag masusyanta mo keng daratang akapiestan. Keng tutuking Sabado, July 5, ala na pong Santa Miso kareng kapilyo. Antimurin po, anting umpisa ning dalo baryo. Agkatanda kayo po keng tutuking Sabado, July 5, ing dakitan tayo po ing kekatamong patron, Iyapong Tiago. Karin king balenang Rolando Flores, Sitio Virgen de los Remedios, 2:30 p.m. po ing kekatamong assembly, Keniking Pisamban. Makanyan din po, rin kaya katamong media ministry, mami salila pong tarpaulin ng Apong Tiago, para king daratang adalo baryo. Ami kaalagaya pong 100 pesos bawat tarpaulin. Deti pong malikum apero, ila pong maging ponduro para king live streaming equipment at aliwang aktibidad. Malyari ko pong makiadwangan kareng miyembro da pureng media ministry. Kasalukuyan din pong mami salilo, keng arap ning pisamban, o kaya naman po, malyari kayong sali karelo, kapag mintala po, king kaya kayong baryo. Dakal pong salamat. Ngini po, awsan ke po yung metong amyembro na ning Faris Finance Council. Maya pasisilim po kaya katamungan. Bengin na pa. O ini po yung summary ng financial report from May 16 to 31, 2025. Then total collections tamo po 219,421. Then pong expenses under the general fund 218,122 and 14 centavos. Mika excess tamo pong 1,298 and 86 centavos. Then po to be shared 50% for each in kakatamong parish priest ang po in kakatamong parokya. Then naman pong collections tamo for funds held in trust is 27,405 and 50 centavos. Total expenses po is 16,000. Kaya katamo pong sobra, 11,405.50. Then naman pong cash in bank tamo, as of May 31, 2025, under the general fund, 2,008,702 pesos and 1 centavo. Under vocation po, 437,625 and 74 centavos. Under the BUB, 370,314 and 1 centavo. Under the cemetery fund, 276,778 and 26 centavos. Cordero po, 500 pesos. Total cash in bank as of May 31, 2025
is 3,093,920 and 2 centavos. At in tamo pong time deposit 1,500,000. So in total kasta po is 4,593,920 and 2 centavos. Ita pong detalye ng report, makapostya po ketang bulletin board, lele na po ning Paris office. Nung ating kayo pong buring kutang, kung tala niya po yamong Eloy. Ngayon pong July, mag-start na po yung kaya katamong, kapag masusyan, keng Fiesta Tamo 2025. Sana po supportan tayo yung BFC 2025, kaya hanggang proyekto, activities, ang pong programa ng yung 2025 from July to December po. Dakal na dakal pong salamat keng suporta at saupyo keng kakatamong parokya. Takal pong salamat, Tita Sel, yung coordinator na po ng kakatamong Parish Finance Council. Kaya mag-update yu po, anything financial status na ng kakatamong Pisamban. Sana liwa mo itong ma-update tamo. Ma-update tamo naman sa naking relasyon tamo king Diyos. Po. Tingino, mantabe kaya kayo. At kaya ko antimurin. Idukuyo ring buntok yu at maniga po king bendisyon ng Diyos. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya. Amin yete tagan kaya kayo. King masampat ng pamipasyag San Pedro. King kasalpantayanan na kang Kristo. At king kapamilatana. Inagum na kayo. King matibe ng kasalpantayanan. Ning kabilugan na kapulungan ng Diyos. Manggaman king alanangga. Amen. Ikayong sablang miras na. King alanang sawang pamanaral San Pablo. At ularan yesa na kapilan man. King pamanagyagyo karing kapatadyo. At alapit ila kang Kristo, ngeni ang kaking kapilan pamana. Amen. Manano na sa nangip San Pedro, antimong talapamahala karing susining banwa, at San Pablo, antimong matapang at talapanaral ning amano ning Diyos, mantabe, at sopanda kayong makipagkala, ampon magkapilit miras, king tunay tamong kakarinan, anong nulamengin tulid miras, mipnong kaligayan, paulining pamagdahunda karing biyera para kang Kristo, ngenit manggaman king alanangga. Amen. At bendisyon na kayong mayupayang Diyos, sambering kaya kayong familia, ingip pa, ampaw ning anak, ampaw ning banal ay Espiritu, Amen. ingni sa midaon umeta na, king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat, King Diyos. Mayapabengi po kaya ko ngayon na.